Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Uba James ban baseo moy MDC barim ka maukhar penthor umkhra uba penkre banya aireng biang ha collection MDC shake GDC ulawan thep kerteng yela di HISBT Mauyong ha ka laipo terik kulalungkon Arjar Stan kumu kertong na kaseng United Democratic Party. Uba James udai ubala sha penliam ha collection MDC Arjar ka khandai ha uba PNCM kumman syukudo ba haswa collection MDC Arjar ka khandai men ba PNCM udang dei MDC na mausen ram ba James kidai na kaju ka party kata ka People's Democratic Front PDF Henry ha collection MDC Arjar ka khandai uba PNCM ulawan banya khun na maukhar penthor khra persha uba James dag ba yang na kaseng NPP but job ya katai collection Uba James lainnya bat ka PDF ka pala job ya collection MLA Arja Arfulai tang lengba arngun katau ba bantai dor lingdo na mau kunro bat ba given MLA na sora kebala ya so apat saka NPP hadian katu kat ni benai habakren siglap thai khubor ba James ban besomoy loong ba ka jingkersan kinong song snong kani ka MDC konsensi ukmi linti ban job yang ha kani collection ngala dan apa diskonsil atem ngala I hangtai ba kidan kijing tuna angin kindet inside ani diskonsil namar komosyon fi ka ilaka kade ka means of check antai tu fi haba ini ki por ni iba kadang ke jemput kelas kadang ke jemput kelas sadar kumta de ngin hapan streamline ma kita intai kata number 1 dan number 2 ko bai kalau ha ka bai dei ba ka trade mo kun in habya ka dum ka regulation act trade by non tribal and then kaman election antai kalong ba pi kidan kibrio kiba lada menta ki kwa bakin simlon mo na kibang bikin sinayeng ke kin haban li register po DC office de po DC office ka lada ki register tangga bay register le se ka syongkat kum ki jaka ki poi siki para phau knai phau ja tenri hangtai po di sosial ada piwan ban register kan poi kata kan nyarap ru ba digi beduk busuk bupli dige kawai kolong ba ngin poi hangtai ngin pen bor le si ya ki bank kini ki financial institution ma ba kidi ban sim dia ki pri ki bon register po council kenang ba ki kinyo ba kin sim loan na po kini financial fi kolong kumni hadi sa nga mi ba pinsa di try dan lang po PDF ma de me itu ko po punya form ke PDF de ndre ka suli tang ko bai kolong da le si ngam tip na kono ka dawi la pet no la yengi but hadian nong tu pada akan di MLA ka ba tang sudap ma dengan dang dan po PDF ndre ngam simla simbenta ha tu MLA election ka baladap de ndre hadian baladap ikut ka election MLA ni yo armut ke MLA ma de ndre ka sosi kalau begini ke MLA bat ka parti berokoi tang hadian sibanai na arbana jo election kilipan penyeso no il di sagawai pat ka parti le si kiatip lut ki pai ba ndre tanga maroi nga bamsim la pediang kata bat ngalasa independen terus katu dimenta namar ba ngalaong hiba hon ngaju sultanat bandan hapo kini regional party lagi party rulo dan retang gawe nga soip ka jinya inti junga stay ngala trish tong malaya hi te nga sugar pat hi pai ba le si ba tak basnuret hi pai ba kin ai biang gajing kersan yang asisien ban tak jing senya manginyo menteri khamasa nakabenta ka cebri jungi nakabenta ban penbahab yaki kam ki bai dei hakani ka kumba khandau ka siap ka khai poteng bat kumta ter hagani kini singi pala ada man bangaya ye kendu ki bri le si ki ong ye nga bakindang ai pita ai biang ke jingkersan mo ki ong ba ngil la sutanat biang lawan brio ba barim mo dikini ai ke jingkersan tin dengan kapat ye ki ru iki tu ki ba kilo ke bangan ngai kendu mentah sini sakaman ngan pan ke jingkersan keniki bakin na jingkersan nga pasakawi ngan yutu ipi kalong kaba kumba kalong mentah ka bahai ngi bingilit ya door to door campaign namar boleh ngirung ki khna kinang krekot hayeng nama
ke matrik kala sedang kini kelas 11 12 kila sedang beli musuh not show bandrung hin kila long ba pentot yaki so sen ai penban yaki teng gidan ki yeng ki barit irung tang shuan ngi kan dit kila lum no ikot kisah long ba i divert no ka yu ke jongti ma den rei tang kawing sukurpat yeki tu ki yeng le se ki ba nganum la i bandrung du no marka por kala lingkot den rei nga ai ke jing keren hang dia ba ya kitu ki yeng ki ba lesi ki ba ngamla ban ko ba ke ni ke dur baka election tu kala thimit palat hang ni de nga ladaki ai nga ya ke jingjam nga poi shi ka thong ban nga kular ya kitu ki yeng ki bangam chimla irung ngan peteng biang banya ci kitu ki Jadi kedua mu mawan hala selection kanu ke jing no ba buat pesak tekam ha bukan penom kra hatu mentak ni gentir pi buat pesak tekam pia gitu kan last election le singan YouTube ipi ibri ko pakat na dia penting gede na kadang jong kepisah but mulai ban len ni kata ka perthai kali ibro ko badan kitu ki basyabat mo ka jing sam pisah sting miet de ndrei mentangan YouTube pi nga tengam jupen mlin pisah nadu mencang sungu ngai khuble ye ki pri jo mo khar penthor konsulsi ki bom jumlian ban ai pisah banong pi bot inga ngan bot ipi ai pisah ngampat julap wat haduk mentaro daga men sim ram ke jong ki kita di habaki kimpan nga ke pisah di ngaru ngan job ngan tri khut gen ngan tri kat kum ke jing kwa jong ki di nomor kata long kapisah tingem dei ban penlien dalele ini orang ni pisah ban tiet kamtam apa dus konsul tinggi kuat mentah ba ngam kuat ba pisah kan long kanong keban penjat you know bat keban jat bat ban penjat ya ka lawe ngaji klifi kum jiba hatu ke buat pesak kan tekam yang mentah hang ni khusus kentiru dia kata ngam la banong nama kisi kidang yat lesi ki bodon pisah kila ban le kata ru keju tindai nakaliang ke jongati ya ngam pembelian bangala experience mentah la kata snem ya tindai lesi kita ki bujumlian ya kile ken iban tip mo Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya